Naša firma je osnovana 1996. Pekara Tamara, radimo se pekarstvom, maloprodaju, veleprodaju. Sam u biznis počeo vrlo mali, kao dječak sa 2-3 godine. Popne se na kantu da bi dohvatio 100 i radio sam sa svojim ocem jer smo tad bili dosta manji. I onda kroz cijelo moje odrastanje radio sam pomalo sa njim i učio naravno od njega, prvenstveno od njega, pa kasnije od drugih. I onda išao u školu sve to i desilo se to da otac mi bude u bolnici. Kad je se to desilo, mi smo radili novu proizvodnju, od tada sam ušao baš pravo sa 120% svoje snage i od tada sam, hvala Bogu, još uvijek tu. I financijska i nefinancijska pomoć potrebna su mladim preduzetnicima jer mi to olakšava njihov put, da li novčani ili nekih pomoći savjeta, ali mnogo olakša puta je. Mnoge od ovih stvari što smo čuli na ovim radionicama nismo mogli da naučimo u školi, osnovnoj, srednjoj, fakultetu ili bilo gdje drugo, tako da dosta to znači. Ovakva akademija mi daje još motivaciju da ja nastavim da radim još više i da budem što uspješniji. I da imam uzore na koga mogu da se ugledam i pitam nekoga ili za financijsku ili nefinancijsku pomoć savjet. I šta mi je mnogo drago, što sam upoznao razne ljude iz raznih biznisa, vidjeli smo da svi imamo iste ili slične probleme i možemo da pomogne jedni drugima u rješavanju tih problema. Raiffeisen Bank. Make it happen.